Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Abakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti. Nezerejwe no kuba nongeye kubona opportunity yo kuganira namwe, mumve ko mbakunda, mumve ko nezezwa no kuganira namwe, biranshimisha gose. Ni igice kigira gatanu c'igitabo kigira kabiri c'ingenzi, igitabo kivugamwo ibya mukristo kazi canke mukamukristo n'abana biwe, kuko mukristo amaze gupfa mukiwe yahavuye nawe yumvira arihana. Ni igitabo narose mu Kinyarwanda, ko mu Kirundi nayo narakibuze, kiraboneka mu zindi ndimi z'andi mahanga, ariko muri izi ndimi z'iwacu Kirundi n'Ikinyarwanda maze kukironka mu Kinyarwanda. Hari abamaze iminsi bambaza ati none mu Kirundi bo kigurira he? Murabaza mu library nimba cyo bakiraboneka, ariko sinibaza. Ariko kuko dufise amahirwe yuko ico tuvuze mu Kirundi abanyarwanda baracumba, icyo abanyarwanda bavuze abarundi baracumba. Igitanguye guhishurwa mu Kirundi abanyarwanda baba bitomboreye, igitanguye guhishurwa mu Kinyarwanda igitanguye guhishurwa mu Kirundi abanyarwanda baba gitomboreyemo, gitanguye guhishurwa mu Kinyarwanda abarundi baba bagitomboreyemo. Imana yo mu ijuru rero ibahezagire, rikadukomeze, mukomeza kudusengera kugira ngo Intahe Ngirakamaro turusheho gutera tuja imbere. Dukenera ibikoresho byinshi murantonga, dukenera ibikoresho byinshi bitandukanye kugira ngo Intahe Ngirakamaro ibe studio ishobora kubaha ibiganiro nk'uko bikwiye kandi ifise uburyo bwose buba bukwiye, kuko hari n'igihe dukenera ibiganiro bikorerwa kure yaho tuba duherereye. Reka dusenge umwanya muto ce tubandanya n'igice kigira gatanu. Mwami wanje Kristo Yesu, mwami w'isi yose n'ijuru n'isi, turakuhinginze ubane nanje, abantu bose n'abawe nk'uko wabivuze, kandi nanje ndi uwawe. Ibi ngiye kubikora mu izina ryawe, jewe ngiye kubikora kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro, abantu barusheho kumenya amakuru y'ivyawe, kandi bishobotse abantu baguhindukirire. Urampa ubushobozi, urampa imbaraga, kandi uze gutuma ibi bintu byoshikira bene byo. Nuko mwami Yesu urengera intege nke zanje, uzimparire, bitume abantu bawe bashobora kuvyumva mu bushobozi bwawe, mu izina ryawe rya Kristo Yesu, amen. Twebwe ni episode igira gatanu mu gitabo n'agace kagira kane. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo muvunyi atabara mu Kristo kazi na mbabazi. Mbere yaho hari aho nagiye ndasanga nakoze amakosa, aho umwanditsi yitwa Yohani Bunyan yabari kararota akavuga ngo mbona, nasanga navuze ngo ni mu Kristo. Oya, yabari Yohani. Aha rero Yohani aravuga ati hanyuma mbona muri izo nzozi zanje kwabo bagenzi bombi bakomeje inzira bishimye. Abo bagenzi ariko aravuga yari mu Kristo kazi, yari na wa mugenzi we Mbabazi. Mwaravyumvise mu bice vya mbere, murashobora kubisanga kuri ino chaîne yacu, n'abana ba mu Kristo kazi. Nuko rero yongeye kurota uyu mwene data yitwa Yohani Bunyan, nkuko twabibabwiye hari mu 1166 gutyo, twarababwiye mu ntango 670 kuko umwanditsi yavutse mu 1628, igitabo caje kucandika mu 1670. Aha rero niho yongera kurota, wabaye urukurikirane zabaye inzozi nziza, kwa kuni nawe urota. Arota ibintu vyogirira akamaro umuntu, nivyo rero ariko araduhishurira. Twagiye, reka ndeke kubicisha amajambo.
hanyuma mbona muri izo nzozi zanje ko abo bagenzi bombi bakomeje inzira bishimye. Mukristokazi atangira kuririmba agira ati, umutima wanjye wishimira ubuntu nahawe n'uwambwiye ati, mupfasoni twari imvumba yawe maze ujye muri paradiso. Namaze igihe kirekire cyane nshidikanya gukurikira inzira ijya mu ijuru. Ubu ndagenda nta nkomyi, kuko aho guhera watinda. Niko yaririmbye. Birakomeza. Hirya y'ikibambasi cyari cyegereye inzira Mukristokazi na bagenzi be banyuragamo, hariyo ubusitani bwa shebuja wa Cyakibwa. Kugira mu bitabure neza murumviriza ibice byabanje. Ubusitani, tuvuze ubusitani mu Kirundi ni hajya ngo jardin ni Kirundira, ni jardin, ni kumbuga. Ngira mu cyavyo muvyumva, nivyo bita ubusitani mu Kinyarwanda. Kujya bavuga muri jardin hanze ya nuko ni mu kigo, ibintu mwene ivyo. Hanyuma ubushebuja wa Cyakibwa ni agereranywa na Satani cyangwa abadayimoni. Izi nkuru z'iki kibwa ni cyatangira abantu kugira ngo ntibagende binjira mu irembo rifunganye cyangwa mu nzira ija mu ijuru. Ni bya bindi ya systeme abadayimoni bubaka yo gutera ubwoba abantu bagiye gufata urugendo ruja mu ijuru. Aha rero by'ukuri warumvise igice cya 4 n'icya 3 birakorohera gutahura. Ukaba utacumvise vraiment, genda kuri chaîne ucyumvirize. Abari muri groupe z'intangira akamaro turabibaha. Raba hejuru twaragitanze, nimba uri muri groupe ukiteresharije ucyumvirize. Ukaba naho utakibona, hari gihe uzokwandikira usanga tumaze kurengana byinshi, ntibice bikunda yuko byose nca ngenda ndabibaha uko mubisabye. Hari abansanga ngo biduhe byose, ni bimwe nababwira bisaba uburyo bwinshi. Hari n'igihe usanga turiko dukoresha amatelefone adafise connection y'ikirenga. Ico gituma abatajya kuri YouTube ni mutwandikire tubashire muri group. Imana ibahezagira. Munsengere, ndumva ndiko ndababwira byinshi, sishaka kubatwara umwanya ariko. Hiye ikibambasi cyari cyegereye inzira Mukristokazi na bagenzi be banyuragamo, hariyo ubusitani bwa shebuja wa Cyakibwa. Hariyo n'ibiti bashoboraga gusoromaho imbuto bakazirya ariko zikabahitana. Abangu ba Mukristokazi bazibonye barazishimira nk'uko bigendekera abana bose. Bazisoroma maze batangira kuzirya. Nyina arabatonganya ariko bakomeza kuzirya. Mukristokazi ati, bana banjye mukoze icyaha kuko izi mbuto atari zacu. Ntiyarazi ariko ko ari iz'umwanzi, kuko iyo abimenya yari kwicwa n'ubwoba. Nyuma bakomeza urugendo. Bagenza akanya gato, Mukristokazi na Mbabazi babona abagabo babiri bareba nabi baje babasanga. Baritwikira maze bakomeza kugenda. Abana bari imbere babanza guhura nabo, maze baza begera babagore nkaho bashakaga kubahobera. Ariko Mukristokazi arababwira ati, nimutubise mukomeze urugendo rwanyu. Ariko abo bagabo bica amatwi, ahubwo batangira kubakorako. Mukristokazi ararakara cyane maze atangira kubatera imigeri. Ubwo Mbabazi nawe akora uko ashoboye ngo babirukane. Mukristokazi yongera kubabwira ati, nimugende vuba, nta mafaranga yo guta dufite, turabagenzi nk'uko mubibona, bityo tubeshwaho n'urukundo rw'inshuti zacu. Ariko umwe muri abo bagabo aramusubiza ati, nta mafaranga yanyu dushaka, ahubwo nimutwemerera ikintu kimwe tubashakaho, tuzabagira abagore banezerewe iteka. Mukristokazi asa n'uwibwiye icyo abo bagabo bashaka, maze arabasubiza ati,
ntitwifuza kubumva cyangwa kubareba cyangwa kumenya ibyo mudushakaho. Turihuta kandi ntidushobora guhagarara, turagomba guhitamo ubuzima cyangwa urupfu. Bombi bongera gushaka kubanyuraho, ariko abandi barabangira, baranababwira bati ubuzima bwanyu ntacyo tubushakaho, ahubwo hari ikindi kintu tubishakiraho. Mukristokazi arabasubiza ati murashaka kudutunga ngo imibiri n'ubugingo bwacu mubigire ibyanyu. Nzi neza ko ari byo byabazanye, ariko turahitamo gupfa aho kugwa mu mutego wazatubuza umunezero w'igihe kizaza. Akivuga ibyo we na Mbabazi batangira gutabariza icyarimwe basakuza cyane bati nimudutabare turapfuye. Bityo biragiza rya tegeko rirengera abagore. Bibaye byiza ko iryo tegeko rirengera abagore ndaribasomera. Riri mu gusubira mu Byagezwe igice cya 22 uhereye ku murongo wa 25 ukageza ku murongo wa 27. Gusubira mu Byagezwe igice cya 22 umurongo wa 25 kugeza ku wa 27 havuga ngo ariko umuntu niyasanga umukobwa mu gahinga kandi ari wasabwe akamugobera agasambana nawe, bisobanura ngo akamufata ku nguvu, uwo mugabo yasambanye nawe azabe ari we apfa wenyine. Ariko uwo mukobwa ntimuze mugire icyo mumubwira, kuko atacaha azoba yakoze cyo kumwicisha, kuko ibyiwe bizoba bibaye nk'uko umuntu avira hasi uwundi akamwica. Kuko uwo mugabo azoba yamusanze mu gahinga, uyo mwigeme akazoba yaravugije induru, hakabura ikimutabara. Byumvikana rero ko Mukristokazi na Mbabazi ari nkaho basenze, kuko ibi byose nubwo mumva bakomye induru ni ibintu atari ibintu biba biri mu buryo bugaragara, ni ibintu bifatiye cyane cyane ku gusenga wambaza Imana n'urugendo rw'impembe. Nubwo turiko tubisoma nka filme, ni ibintu by'urugendo, bimwe bikorekera mu mpemu, ibindi bigakorekera mu mubiri. Kwa kundi nyene umuntu agitanga urugendo hari abashaka kurumubuza, ni koko hari n'abashaka kumufata ku nguvu ari nk'umukobwa cyangwa umugore kugira ngo bamubuze gukomeza. Iri jambo ashobora kurivuga n'akanwa yambaza Imana cyangwa asengera mu mutima ati Imana yavuze uku, kuko urumva ibi bigabo urumva ngo byashaka kubakoraho, ni bimwe mu Gifaransa bita caresse, bagomba kubafata ku nguvu, bagomba kubakaresa ku nguvu, donc bagomba kubasambanya ku nguvu. Ariko bambaza Imana kandi bagerageza kubagwanya kandi basenga Imana bayitabaza. Reka nkomeze. Ariko abo bagabo bakomeza kubegera ngo babaneshe, bongera gusakuza cyane kuko bari bataritarura cyane irembo bari binjiyemo. Ijwi rya Mukristokazi rirumvikana riramenywa, maze haza abantu bo kubatabara. Abagore bombi bari bafite agahinda kenshi, naho abana sukurira barasizora. Umwe mu bajya bahuruye ariwe Muvunyi haza abo bagome ati murakora ibiki? Murashaka kugusha mu cyaha abana ba databuja? Ashatse kubafata basimbuka cya kibambasi bagwa imbere mu kigo cya shebuja wa Yambwa. Iki ni ikigereranyo cy'uko iyo umuntu ahuye n'abagomba kumugusha mu cyaha, ahuye n'abagomba kumugirira nabi, na cyane cyane n'ubundi ni tugeze mu gice kivuga iby'abagore n'abakobwa, ni kwa kundi umuntu atabaza hakaza uwo kumutabara. Ashobora kuba hari ku nzira hari umuntu agomba kumugirira nabi, ashobora kuba hari ku modoka hari umuntu agomba kumusamaririza mu modoka, yatabaza hakaza umuntu. Aho yotabaye abo bantu ngo bafatwe, abo bantu bakiruka cyangwa ugasanga n'ubundi buryo, ariko ni uko umuntu atega ubwo aribwo bwose agatabaza. Imana nidufashe. Urugendo rujya mu ijuru rurimwo imitego myinshi,
ariko birasaba ingenzi gusenga, birasaba nimba uri umugore, nimba uri umupfakazi, nimba uri umukobwa, ni byiza ko ukomeza gusengera urugendo rwawe. Nimba uko uryamye, uko ubyutse, uko ufashe urugendo, ukaragiza Imana urugendo rwawe, ugasengera ubugingo bwawe, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo utazogwishwa mu caha n'abansi b'umusaraba. Reka dukomeze. Uyu muvunyi urumva agereranywa n'umumarayika canke n'umuntu ariko aturutse ku Mana wo kugutabara. Dukomeze sasa. Maze muvunyi yegera ba bagore ababaza uko bamerewe. Baramusubiza bati, hashimwe shobuja, tumeze neza, turagushima nawe kuko dutabaye, iyo utaza twari tugiye kuneshwa. Muvunyi ati, ndatangaye kuba mwebwe abagore mutari mwarasavye databuja ubwo mwaganiraga ngo abahe ubaherekeza, bityo yari kubarinda akaga nkaka. Umukristo kazi ati, yewe twari mu migisha ku buryo yatwibagije akaga kashobora kuza tubaho. Ariko se ninde wanaketse ko hafi y'ingoro ya databuja haba imitego nk'iyi? Ibi bisobanura ko ni benshi biyumvira yuko buzuye mpwemu yera batoshobora kugwa. Ni benshi biyumvira yuko bahariwe ibyaha umengo ntaco banesha. Ni benshi biyumvira yuko binjiye mu gakiza umengo ntaco banyiganyiza. Ariko hafi y'urusengero, hafi y'agakiza, hafi y'abantu bo b'Imana hari umwanzi abakurikira. Mu gitabo c'ingenzi ca mbere, mu gitabo ca kivuga ibya mu Kristo, niho hariho abantu bagombye gutegera mu Kristo. Umengo yari Adamu, siniko ko ari ubwenge bw'isi, nuko yari umubiri cyangwa agereranywa na Adamu, kuko bavuze Adamu bagomba kugereranya n'umubiri. Ariko byose reka ndabikubire mu ijambo rimwe ry'umudayimoni. Mu Kristo amaze kumwiyambura akagenda, ngo yaciye avuga ngo ko byanse nzogukurikiza umudayimoni cyangwa umuntu, nibwumva imvugo yakoresheje ndayibuka neza, wo kugenda yagucumukuza. Urumva? Donc ufashe urugendo ruja mu ijuru, hariho poursuite igukurikira yo kugira ngo irabe ko izoguca intege gusubira inyuma. Ni rya jambo mu butumwa bwiza buri muri Bibiliya, mu cete kigira icya mbere Petero yanditse igice cya 5:8, havuga ngo mwirinde iyoreza, umurezi wanyu ari we Satana agenda. Urumva aka kantu, agenda yivuga nk'intambwe arondera uwo arotsa. Urumva aragenda ntaguma hamwe. Donc nimba agenda birasaba ko natwe tuguma tugenda. Arahaca akavuga ati arakeneye kugusha Fabrice, yaza agasanga Fabrice aho yarari yaharenganye, agasubira agakurikira. Donc ugeze ahantu udasubira kwa avansa mu vy'imwemo kubera guma agenda, arahagusanga akaguterera. Muri kiriya gitabo ca mbere hari abitwa babute, abitwa nibuka bute, sinibuka uwundi, basinziriye ahantu ku nzira. Mu Kristo aragerageza kubakangura ati, ahantu muri mwirinde ngo twe ntarinde tubona. Ati, nyabuna ntimwibagire yuko umwansi agenda yivuga nk'ina arondera warotsa. So nimutava ahantu uko aguma agenda arahabasanga, arabarigata. Nubwo mwamusize mbere, ubuho nimuzomusika. Ntibavyemeye. Ariko muri iki gitabo kigira kabiri niho twabonye yuko ngira sindahashika, muzobibona ndiko ndabibasomera, bute na bagenzi we ico gihe barishwe. Rero muri rugendo umuntu hari gihe yijajara ngo no wakera, ngo yaruzuye mpwemu. Hari abantu bakunda kushinga kintahe ngo nabatijwe ryari, nuzuye mpwemu ryari. Ariko muraba ico gihe ariko arabivugira ukabona yuko umengo arijajaye, arasamaye. Donc ukabona nyene ko yijajaye. Nkigeze ngaha ni ukamukobwa umwe muri kaminuza y'u Burundi yigeze kuba ari karanshinga intahe tuko tuganira ivy'Imana.
aranezerwa ivyo ndamubwiye, acavuga ngo yo ngo mbere nka ntuzi ngo yambwiye ngo nukuri ngo jengo iminsi yose uzobona ngo turiko turavugana ngo nzokubwira ivyima ngo ntuze bigere wibaza yuko ngo hari ibindi bintu je tuzoyaga ngo byizere ngo hanyuma none nca ndamubaza none rero waravyizeye yuko ivyo yakubwiye ari kuri 100% ngo nukuri ngo ni umuntu mwiza ngo naravye ngo yarabinyijeye ngo ndamwizi ngo nizere 100% ko atabindi bintu azombwira nti reka rero hari kibi wambonye ko jewe ngo ya reka rero ndaguhugure nti uzogumana amakenga reka nkubwire uhereye kuri jewe uwo mabasi wizeye 100% ndamureke uhereye kuri jewe no ku kindi gitsina hungu cyose cyangwa igitsina gabo cyose nimba zoba ari umukozi w'Imana ntabwo zoba ari umuvuga butumwa cyangwa umupasiteri cyangwa umuapotre cyangwa umuprofete cyangwa whatever n'uyo uvuze wizeye 100% utamwibagiye uzugumana amakenga 100% ahubwo hakwizera 100% kuko umuhiza arashobora kuko kandi kugira gwe ntazobanza kukwavertisa ngo no munsi ndagwa nti rero uwo muntu yakubeshe ngo imisi yose umubonye wizere ko aguzokugira ivy'Imana gusa yarakubeshe ntuje nago uze wumvise ko aje kukuramutsa usenge muhuye usenge imisi yose usenge ugumuri maso wirinde kwijajara rero nuko nibi uyu muvunyi yabajije aba bakenyezi bari mu rugendo ati kubera iki mutasabye uwo kubarinda bacagira ati twaranezerewe ko twari twuzuye mwemera twaranezerewe ko twari mu mwuka ntitwibutse ntitwibaje ko ari ibyago donc ariko ngabishije ingenzi mwebwe muri ko muranyumviriza ko imbere hari intambara imbere hari ibigusha imbere hari ibigwanya agakiza nimwiragiza Imana izobaha ingabo zibagwanira kandi muri mwebwe izobashiramwo inkomezi zizobafasha kunesha nicyo gituma Imana ijambo ry'Imana riguma rihanura abantu ngo mwambare ibigwanishwa apana kimwe apana bibiri apana bitatu ibigwanishwa byose Imana itanga mu Kristo haraho yageze aragwanisha Apoloni yamugwanishije inkota pe aramunesha kabisa inkota igereranywa n'ijambo ry'Imana acagera imbere acishika handi hantu mengo hari mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinibuka nimba atari mu mwanya nyamucisha bugufi ariko icyo nibuka cy'ingenzi ngomba kubabwira nuko yaciye asanga ya nkota yagwanisha kishisha Apoloni yaciye asanga hoho atakimufasha bavyumvise igituma ari byiza yuko umuntu yambara igwanishwa byose Imana itanga Apoloni yamunesheje inkota ariko ageze imbere acasanga inkota ngo ntaco bamufasha acayisubiza mu bwubati acasho sokorora ikindi kigwanisho citwa gusenga ku buryo bwose haleluya Imana ishimwe gusenga ku buryo bwose cyanibuka urunganwe twari kumwe Burundi hege turi mu ibarabara turiko turatera inkuru tukoma tuvandika twavuga tuti dusenge turi mu ibarabara twasenga mu ijoro umuntu akavyuka agasenga umuntu yisonzesheje agasenga umuntu atisonzesheje agasenga bivuga gute Imana ibahishuriye gusumba uko nobyigisha ko jewe ndi umugurana mugenzi wanyu gusenga ku buryo bwose nicyo kigwanisho yaciye agwanisha ageze imbere donc ni mwame muri maso umwansi yadukurikije ibyo kudukurikira bigenda biraducumukuza urugezo rwose umuntu yogera ko utaraja bukagwaruzi gwitwa urupfu ngushike muri yasi yindi Shetani azoguma kurondera ntuze wigere wijajara ngo waruzuye mpemu yera ngo wabatijwe muri mpemu yera ngo urikinaka sois prudente toujours ugumuri maso reka dukomeze aha mukristo kaze aracishura yishura muvunyi ko atari yiteze ko imbere yohura n'ibyago nk'ibyo ariko se ninde wanaketse ko hafi y'ingoro ya databuja haba imitego nk'iyi icyakora koko twajijwe kudasaba umuherekeza ariko kuki databuja we wari uzi ko tumukeneye atamuduhaye muvunyi ati si byiza gutanga ikintu kidasabwe kuko gihinyugwa Imana ishimwe nicyo gituma Imana n'ubundi yamitubwira ngo dusabe
urumva irazi ko tubikenye mugabo bivuga ngo dusabe. Reka nkomeze. Ariko iyo gikenewe koko kigira agaciro mu maso y'ugishaka, akagikoresha azi agaciro kacu. Iyo databuja aja kubaha abaherekeza, ubu ntimuba mwicuza uburangare bwanyu ngo mubwange. Murumva rero ko byose ari ibibagirira neza kandi bikabagira abanyabwenge. Umukristokazi ati ubu se dusubire kwa databuja kugira ngo twihane uburangare bwacu tunamusaba umuherekeza? Muvunyi ati si ngombwa ko mubimusaba nyuma, ahubwo icyifuzo cyanyu nzakimugezaho, kuko aho muzajya hose ntacyo muzabura. Mu mazu yose ya databuja yateguye abagenzi be hari ibyangombwa bihagije byo kubakiza ikibi cyose. Ariko nk'uko nabivuze, azicishiriza bugufi kubarinda, kandi icyo ni ikintu cyoroheje kitari ngombwa gusaba. Amaze kuvuga ibyo asubira iwe, nuko abandi bakomeza urugendo. Mbabazi ati ni igitangaza, nari nagize ngo nta yandi magorwa tuzahura nayo. Umukristokazi ati muvandimwe, wowe ushobora kubabarirwa kuko ari ntacyo uzi, ariko ikosa rwanjye ni rinini cyane, kuko nari nzi aka kaga mbere y'uko nza, nkaba ntacyo nakoze kugira ngo nkirinde, ngomba kubicyahigwa. Mbabazi ati wabimenye ute mbere yo kuza? Mbabarira unsobanurire ibyo bintu. Umukristokazi ati reka mbiguhe. Mbere yo kuza nabonye mu nzozi abagabo babiri basa n'abariya bahagaze mu mirambizo, bagambana ukuntu bambuza gukizwa. Erega n'igihe nasaga n'uwataye umutwe, baravuga bati uyu mugore tumugire dute? Ubwo asaba imbabazi hato na hato tuzamubura nk'uko twabuze umugabo we. Urumva rero ko byari bikwiye kumpa isomo nkitegura hakiri kare. Mbabazi ati nuko rero ibyo bitumenyeshe ko tudatunganye, kandi ko umukiza wacu abitwerekera mu mbabazi ze nyinshi ku bushake bwe, maze adukiza abagome baturusha amaboko. Amaze umwanya avuga, bagera hafi y'inzu iri ku nzira. Iyo nzu yubakiwe abagenzi ngo bajye bayiruhukiramo. Isobanuye neza mu gitabo cya mbere cy'umugenzi. Begera iyo nzu yari iyamusobanuzi. Bageze ku rugi bumva abantu baganira mu nzu imbere, batega amatwi, maze basa n'abumvise izina rya Mukristokazi. Erega inkuru yari yarogeye ko we n'abana be batangiye urugendo. Nuko abari muri iyo nzu bose barushaho kunezerwa bumvise ko Mukristokazi ari muka Mukristo, wa wundi utaranifuzaga kumva bavuga iby'urugendo. Nyuma Mukristokazi arakomanga cyane nk'uko yabigenje ku rugi rwa mbere. Haza umukobwa w'inkumi witwa Uwera, arakingura maze arababwira ati murifuza kuvugana nande hano? Umukristokazi ati twumvise neza ko iyi nzu yatunganyirijwe neza kubw'abagenzi, none turasaba uburyo bwadushoboza kugera ku ntego y'urugendo rwacu, kandi nk'uko ubibona umunsi uciye ikibu, tukaba tutifuza kurenga aha muri uru mugoroba. Uwera aravuga ati ndakwinginze mbwira izina ryawe kugira ngo ndarimenyeshe databuja. Mukristokazi ati nitwa Mukristokazi, umugenzi wigeze kunyura hano
mu minsi ishize yari umugabo wanjye ndetse dore n'abana be. Uyu muntu ukiri muto wundi turi kumwe ni mugenzange, dufatanije urugendo. Uwera asubira mu nzu yiruka, niko kubwira barimo ati muza bari ku muryango, yungamo ati ni mukristokazi n'abana be na mugenzi we na mugenzi umwe. Bose bategereje kwinjizwa hano, bitera hejuru icyarimwe kubera ibyishimo, baja kubwira shebuja musobanuzi. Maze shebuja uwo yizira ubwe ku rugi areba mukristokazi aramubaza ati ni wowe mukristokazi? Ya ntwari mukristo yasize ubwo yatangiraga urugendo. Mukristokazi ati ni njye, wa mugore wari unangiye umutima ku buryo ntigeze nita ku gahinda k'umugabo wanjye kugeza ubwo arinze kunsiga akagenda wenyine. N'aba bana uko ari 4 nabe, ariko ubu najenje nasobanukiwe neza ko nta yindi nzira y'ukuri uretse iyi. Musobanuzi ati ni nka ya nyigisho Yesu yatanze ku muntu wari ufite abahungu 2, akabwira umwe ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye, nawe akamusubiza ati ndanze, ariko hanyuma arihana aragenda. Umukristokazi ati amina, nanjye izo mbabazi Imana izazingirire, maze ku munsi w'amateka izansange ndamahoro nduwera ntakiranirwa. Musobanuza ati kuki waheze hanze? Injira mukobwa wa Aburahamu, twarimo tukuvuga mu kanya, kuko inkuru yawe yuko wabaye umugenzi yatugezeho. Nimuze bana mwinjire, nawe mukobwa injira. Bose bakirwa mu nzu batyo. Bageze mu nzu babereka aho baba bararuhukiye, ubundi umwe bakajya baza baramuramutsa, baseka n'ibyishimo byinshi kubera ko mukristokazi yari yarabaye umugenzi. Utwana baratukuyakuya ndetse n'ambabazi bamuganiriza bamwitayeho, kandi bose babaha ikaze mu nzu ya shebuja. Amen. Aha niho dusoreje chapitre ya 5 muri kino gitabo kiba ari igice cya 4. Twebwe iza kuba chapitre ya 5 kuko twahereye ku ntangamarara na tugejeje. Nta byinshi twosobanura, twagiye tubicishamo hagati. Imana mu ijuru ibahezagire. Uko niko bigenda umuntu ari mu rugendo, harahura n'ibimutera ubwoba n'ibimucivutu, ariko Imana ntiyigera yemera yuko umwana wayo yamamaganya. Nimba ushonje no munsi, ejo Imana ishobora kukuremera akantu bigatuma uronka icyo kurya. Nimba ukenye, ejo ishobora kukuremera akantu bigatuma ubona amikoro. Nta muntu yama mu kigerageza ca kindoya. N'abarinzi baravuze ngo ntizotwamiza kunjya imwe, izoduhindurira nitureme. Nuko rero bigenda mu rugendo, umuntu arahura n'utu canke turiya, ariko icyo bikora twambara ibigwanishwa byose Imana itanga. Nkuko nabivuze mbere, twambara ibigwanishwa byose Imana itanga. Ntuhabona icyo waneshesheje no munsi nguce wibwira ngo nicyo uzoneshesha ejo, kuko umwasi wanesheje no munsi nubwo yanyuze mu mugabo, ndavyite ntyo, nubwo yanyuze mu mugabo, shetani azobona yuko gutuma umugabo bitagikunze, bizoshika atume umugore nkawe, atume umukobwa nkawe, atume uwundi muntu asanzwe, atume uwitwa uw'Imana. Icyo gihe rero ntabwo uzokoresha cya kigwanisho wakoresha mbere. Oya, nicyo gituma mu bigwanishwa byose Imana itanga mubyambare, mwambara ukuri, mwambara ukwizera, mutware ijambo ry'Imana. Bya bindi byose, gusenga ku buryo bwose, bya bindi byose, ibigwanishwa byose Imana itanga mu bitware hatawuzemwo na kimwe. Umuntu agwize gusenga, agwize kwiragiza Imana, na jewe ubwanje ndabasukikiriza
kuko iyo ndiko ndatanga ibi birashoboka umuntu ariko aravyumviriza cyane cyane iyo bimushimishije, abayumva ndi gitangaza, abayumva ndakatabonetse, abayumva umengo ngeze ahandi hantu ku rwego hejuru. Nanje ndi ingenzi nkawe, ngwanywa nkawe, ndi umuntu nkawe, ntabaye maso naje nogwa, ntagwanye noneshwa. Biransaba nanje kwambara imbaraga z'Imana, biransaba kwambara ibigwanishwa byose Imana itanga. Kandi akandi kantu kuye kumenya, niba mu gisirikare abagwanyi barondera umukuru kugira bice umukuru, biroroshe cyane gutahura ko abadayimoni jewe nimba ari jewe ndiko ndagufasha mu rugendo, biroroshe ko utabura ko abadayimoni bahiga cyane jewe gusumba uko bahiga wewe, ariko utibaza ngo nawe ntibaguhiga ko nawe urafise icumaze. Mbere hari n'igihe ejo haza uzomara kinini gusumba jewe ikindi ko ndamara. Donc nta numwe akwiye gusamara. Ndabipfuriza za gukomera, namwe munyifurize, namwe munsengere, Imana yo mwijuru ibahezagire. Reka dusenge. Mwami Yesu, urakoze muri kino gice dukoze, urabana na bene data, uzokibatahuze, uzofite ikibazo umwishure, kandi uzotubaza natuduhe kumwishura mu bwenge butangwa n'Imana. Urakoze, urabana nanje muri byose Mana. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti. Amen. Ukaba nawe ufise intaye wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.